ушундай жаркырап турат дейт да алардын жүздөр. Эми билесиздер, мына түндөсү эшикке чыксаңыз, bir жол табам десеңиз, жылдыз аркылуу жол таап кете аласыз да. Демек, жылдыз канча узак аралыктан болсо дагы көрүнөт инсан. А эми кээ бир инсандардын жүздөрү ушундай болот экен, жылдыз сыяктуу нурданып турат экен. Анан периштелер сурайт дейт. Бул инсандар кимдер десе, жанагылардан сурайт экен, жанагы ошол жылдыз сыяктуу нур тараткан инсандардан сурайт. Силер кимсиңер? Бул жашоодо силердин амалыңар кандай десе, алар айтат: "Кунна ида сами'на ал-адан, кунна ида тахавати вал вуду, ва ла наштагилу би гайри." Алар айтат: "Биз эгер мечитте азан айтылган убакытка болсок, дароо ордубуздан турат элек, дарат менен алектенет элек. Башка ишти, не иш болбосун, не жумуш болбосун, дароо туруп не ошол иштерибиздин баардыгын таштап, даратка жөнөйт элек, же болбосо намазга жөнөйт элек." Ошол себептен алардын жүздөрү жылдыз сыяктуу болуп, адамдардан өзгөчө болуп турат экен. Ва кавмун вужухухум кал-камар. Дагы бир инсандар келет кыяматта дейт. Бирок алардын жүздөрү жылдыз эмес, балким ай сыяктуу болуп нурданып турат дейт. Эми билесиз, канча жылдыз болбосун бир айга тетебейт. Бир айга нуру татыбайт да, бир айчалык эмес. А эми кээ бир инсандар барат дейт. Алардын жүздөрү ай сыяктуу болот. Алардан да суралат экен. Силер кандай амал кылдыңар бул жашоодо? Адамдардын жүзү ушундай кара болгон учурда, силердин жүзүңөр ушундай ай сыяктуу нурданып турат десе, алар айтат: "Кунна натавадда кабла ал-азан." Биз дейт даарат алат элек, дааратты азан айтылыштан нурда алат элек. Караңыз. Дааратка азан айтылгандан кийин дааратка турган менен азан айтыла элек дааратка турганын айырмасын караңыз. Намазды зарыл эсептөөнүн айырмашын ушунчалык. Ва кавмун вужухухум каш-шамс. Дагы бир инсандар келет кыяматка дейт. Бирок алардын жүздөрү ай сыяктуу да эмес, жылдыз сыяктуу да эмес, балким каш-шамс, күн сыяктуу жаркырап турат дейт. Ай менен жылдыз экөө бириксе дагы бир күнгө татыбайт да. Күн чыккан мезгилде ай да көрүнбөй калат, жылдыз да көрүнбөй калат. Мына ошондой нурдуу болот алардын жүздөрү. Аларга да ошол суроо берилет. Силер бул жашоодо эмне амал кылыңар десе, "Kunna sami'na al-adan fil masajid." Алар айтышат, биз азанды мечитте барууга тилек. Азанды мечитте олтуруп, мечитте азанды угат элек. Ошол жерде намазды күтүп олтуруп азанды угат элек дейт да. Караңыз, бунун фазилети канчалык жогору. Мына ошол намазга, жамаатка аракет кылуунун фазилети шариатта мына ушундай деңгээлде жогору болуп эсептелген. Биз мына ушундай бир ыйык жерлерде, ыйык учурларда турабыз. Ар бир убактыбыз, ар бир секундубуз ганимет, ар бир секундубуз бир кадырлуу, баалуу болгон учурларда турабыз. Мына ошондой учурда тургандан кийин бул жердеги ар бир нерсени, бул жердеги ар бир секундду баалай билишибиз керек. Ар бир намазыбызды баалай билишибиз керек. Мүмкүн болушунча намаздарыбызды харам мечитинде окуганга аракет кылайлы туугандар. Харам мечитине барып, себеп пайгамбар алейхиссалам хадистери бар. Ким 2 рекет намазды харам мечитинде окулса, андан башка жерде окулган намаздан караганда 100.000 эсе соо күчтүү дейт. 100.000 эсе. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ибадаттарыбызды, намаздарыбызды харам мечитинде кылышка аракет кылайлы. Анан дагы бу жерде мага бир суроо берип калды эле кече. Жалпыга айтайын деп чечтим. Мына жерге биздин аялдарыбыз жамаатка чыгып атат. Кандай кылсын, жамаатка чыксынбы, чыкпасынбы деген суроо болуп калды. Бул жерге жамааттан караганда харамга аракет кылыңыздар. Негизинен İslam şariatı ne deyt? Ayal kişinin üyde okuyan namazını kollayır. Sebep Peygamber Aleyhisselam'ın doğrunda tuğra namazda meçitte okulgan, ayallar da meçitte namaz okuşkan. Abirok kiyin ne oldu? Umar radıyallahu anh halife olgan mezgilde buna uşunday meçitke gelgen kebir ayallar atırını seve kaldı, közün boyu kaldı. Aytorumda uşunday bir nesneler bola başlaganda Umar radıyallahu anh jalbını meçitke varudan kıyıp koydu. Anan ayallar arzanıp Ayşe Nevez'in canına gelişti. Peygamber Aleyhisselam'ın doğrunda da bizdi namazdan tıygan emez. Senin atan Abu Bakır radıyallahu anh halife oldu. Al da bizi tıygan emez. Abi yok Umar radıyallahu anh bizi tıyıp koyuyorlar. Biz meçitte var onu kalayız dedi. Anda Ayşe Nevez radıyallahu anh aytdı. Eğer Peygamber Aleyhisselam olganda Peygamber Aleyhisselam tıymakını abanlarını körgön dedi. Oşun için ayal kişinin ne kıldı? Üyde okulgan namazını şariat İslam millet kıldı. Ayemi bul yerde bul uyuk yer bolgonduğun esevinen haram meçitine barsak жақсы olur. Çünkü bul yerge çıkan bul başka meçitlerge bargandan karaganda haram meçitine varaylı bol bolsa uşul yerde okuyun. Anan kede barganda namaz okuatkanda bir kataçılığız bolup atken aytan
Bayağı mınау жерде түшүнбөгөн кээ-бирлерибиз жана барып туруп мечитте баягы рүкүдөн кайтканда Аллаху акбар десе биздикилер Аллаху акбар деп жүрөт дейт. Жок, андай кылбайлы, түшүнүктүүбү? Же болбосо амин десе биздикилер кошуп амин деп жүрөт дейт. Biz Hanafi mazhabını karmanavuz, Orta Aziya ile. Çünkü Hanafi mazhab İmam Azam Abu Hanife rahmahullah tüzük etken mazhab. Bunu oşol mazhabdaki amaldardı toluk atkaruga hareket kılavuz da. Çünkü oşon üçün janagınday özübüz oşol Kırgızstanda жүргөндө kандай namaz okusak oşondoy okuydu. Ha bu yerdegiler sünnet okuyatken dep sünnetleri taşlap atmаңыздар. Sünnet sözsüz okulat. Peygamber aleyhisselam aytат: "Men temassaka bi sunnati inde fasadi umma falahu mithlu mi'ati shahid." Qaysi bir insan ümmet sünnetke kaydiger bolganda, ümmet sünneti taşlap atkan uçurda qaysi bir insan sünnetke beken bolsa, al insanga 100 şehittin soğu verilir. Bir şehittin soğu asman menen jerge batpay turgan soğu. Oşon üçün sünnetlerge kaydiger bolboylu. Peygamber aleyhisselamdın dağın bir rivayetleri var. Kim sünnetke beken bolsa, kıyamatta meni şafaatıma layık olur deyip. Emi kıyamatta Peygamber aleyhisselamdın şafaatine kimimiz muhtaç emesiz aytalıçı? Vardır öz muhtaçmız tufanda. Her birimiz kıyamatta Peygamberimiz aleyhisselamın şafaatine muhtaçmız. Rivayetlarda şunday nesini keltirip, Adam aleyhisselam beyişte ceve degen daraktı cep koygondan keyin jerge tushib Kudayga kancha jıl tövbe kılar. Kancha jıl tövbe kılgandan keyin bir de tövbesini bir de duasını Kuday Taala kabul kılmaydı. Anan bir günü Adam aleyhisselam turattagın iki kolun жазып turup dua kılar. Ya Rabbi senin kullarından Muhammed degen zattın aleyhisselam. Muhammed aleyhisselamdın hurmatına menin dualarımды kabul kıl, menin tövbelerimi kabul kıl deydi. Kuday Taala Adam aleyhisselam'a aytadi: sen Muhammed aleyhisselamны kaydan tanıysın deydi. Adam aleyhisselam aytadi: sen meni jaratkan mezgilinde arıştın üstünde ustun var. Ustun dep turup türkük cıgaçta aytadi. Mana oşol ustunda La ilahe illallah kelimesinin canında Muhammedur Resulullah kelimesini gördüm deydi. Demek ben bildim. Özüңdün atыңdın canını alın atını koyupsun. Senin en habibin, en bir süykümdü zatın, en bir süykümdü kullarından ekenligini bildim deydi. Oşol zattın hurmatına men duamı kabul kıl degende Kuday Taala aytadi: senin tövbelerini oşol zattın hurmatına kabul kıldım deydi. Senin tövbelerini oşol zattın hurmatına keçirdim deydi. Karаңыз. Adam aleyhisselamdagın Peygamber aleyhisselamdın hurmatına tövbesi kabul bolgon bolsa, duası kabul bolgon bolsa, siz menen biz bunu oşol nersege hareket kılışımız gerek ta. Oşon üçün kıyamatga barganda Peygamber aleyhisselamdın şafaatına mınау şunçalık dengelde muhtaçbız da. Şunçalık dengelde Peygamber aleyhisselam şafaatına muhtaçbız. Oşon üçün sünnetlerge kaydiger bolboylu tuganda. Sünnetni bardığı taşlap atat eken dep taşlap ata berbeyle. Biz Orta Aziya eli şunday olgun. Samarkand'dan, Bukhara'dan men degen alımlar çıkan. Biz bileyli mına şu nesene. Araplar özü varıp Samarkand'dan, Bukhara'dan ders alıp durgan. Peygamber aleyhisselam ötkönden 200 yıldan keyin Orta Aziyaga ilim bargan. Bizim Orta Aziyadan, mazhab başçılarımız Orta Aziyadan çıkan. Kur'an'dan keyinki en büyük kitapta yazgan İmam Bukhari Orta Aziyadan çıkan tuğanda. Bunu oşol nerseni bilgenden keyin biz başka biröylerden din demez, başka biröyler bizge varıp din diyoruz. Çünkü albatta bu yerde silayız, hurmattayız, ıyık yer, dua kılavuz. Ha birok bu yerden janagınday sünneti taştaştı, je bolbosam namazdan keyin dua kılbaştı, je bolbosam oşol siyaktуу nerselerdi amin dep aytıştı. Oşol siyaktуу nerselerdi үйрөнүп ketpeyli. Kuday Taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "Fad'ullaha tadarru'an ve khufya." Sizler Allah'a dua kılgıla, mahfi, jaşırın dua kılgıla deydi. Hanafi mazhabı amindi içinde aytığını mına uşul ayattan dalil algan tuğanda. Ayattan dalil algan. Bir de sahih hadis çok. Amindi sırtınarda ayt kıla dep aytkan hadis çok. Albatta tura emes tushunuklarning kebirlerine sevinen uşunday jagdayga kelip oturabız da. Oşon üçün tuğanda anday bir janagınday namazlarımızды kemçiliktүү kılıp, namazlarımızды kaldırıp, sünnetlerimizni kaldırıp, je bolbosam namazdan keyinki 3 duanı kaldırıp, mına oşol nerselerge kaydiger bolup андай kılbaydı tuğanda. Biz ne üçün? Masalan dua kılabız, namazdan keyin 3 duanın dagı bir faziletini aytayın, oşol menen sözürdü jintyklaylı. Namazdan keyin biz 33 jolu Subhanallah, 33 jolu Elhamdülillah, 33 jolu Allahu Akbar dep, mına oşol zikirlerdi kılabız. Ne üçün? Peygamber aleyhisselamdın canına sahabalardan biri kelip takın bir neçesi, kembagal sahabalardan bir neçesi gelip Peygamber aleyhisselamdan soruşar. Ya Resulallah, baylar sadakasını berip atar, baylar zeketini berip atar, baylar ihsanını berip atar, alar bizden soğukta ozup ketip atar. Soğukta bizden aşıp ketip atar. Biz kalıp ketip atarız alardan. Bizge de bir amalda үйröttün. Bunu oşol amal menen baylarga soğuğuz tete ola turgan bolsun deydi.
Peygamber aleyhisselam aytadi, ar namazdan keyin 30 jolu subhanallah, 30 jolu elhamdülillah, 30 jolu Allahu akbar. Mına uşul zikirlerdi kılgıla, sizler baylardın sadakasının, baylardın ihsanının soğuna jetesingler dedi. Oşon üçün bizden Orta Aziya elimde kılgan eken, ar namazdan keyin mına uşul zikirlerdi kaldırmagan eken da. Çünkü ar namazdan keyin mına uşul zikirlerge beken bolgan eken Orta Aziya eli. Başka bir rivayet var. Kim uşul 3 jolu kim ar bir namazdan keyin 30 jol subhanallah, 30 jol elhamdülillah, 30 jol Allahu akbar da aytsa, oşonda ile ar namazdan keyin Ayatel Kürsi'ni okusa, biz okuyuz elbette. Ayatel Kürsi'ni okusa, anı menen 5'ti tosup duruşu bir gana ölüm var deydi. Ölseler bir ama 5'e gerek degen sözler. Mına oşunday dengelde bu namazdan keyinki zikirlerimiz mına oşunday dengelde bağlı, oşunday bir dengelde zarıl amallar tuğanda. Oşun üçün kaldırı verbeyle. Anın arkasından ne kılavuz? Albatta ötken dörüz esten çıkarmayız da. Gece bizde alpeştep çoğuytkan babamız var. 15'ke 20'ga çıkkanға çeyin bizde bakkan atavuz var. Kebiri kabırda jatat, kebiri uşunday bir kıynalıp, kıyınçılıkta kabırda, karangı kabırda jatat. Mına oşulordu esten çıkarmayızdağın ilk ayak Kur'an okup durup ar namazdan keyin Allah'ın arvağına, ruhuna dua kılavuz. Allah'ın ruhuna soğunu bağışlap dua kılavuz da. Oşunu da esten çıkarmayız. Andan keyin Peygamber aleyhisselam hadisler oytar. Ma min duain illa beynehu ve beynallah hicabun. Bir arada dua çok. Kaçan bir dua kılınsa asman menen anın ortasında bir parda olur deydi. Dua kötörülbey. Dualar, je olmasam ibadatlar, kılgan жақшылықтар hiç kimisi kötörülbey asman eşiğinde şurada turup kaladı eken. Kaçan kötörülür dese, kaçan Peygamber aleyhisselamga salavat aytılsa deydi. Kaçan Peygamber aleyhisselamga salavat salam joldonsu, anan bizim dualarımız, anan bizim жақшылықтарımız, anan bizim namazlarımız kabul болады eken. Biz Orta Aziyeli subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar aytkanımız, anın arkasından ölgönlerdi estep dua kılganımız, anın arkasından salavat aytkanımız, mına oşol dualarımızın bağırdığının kabul boluşu eken tuğanda. Oşon üçün mına oşol nerselerimizni, özdügümüzdü, mına oşol Orta Aziya elinin Bukhara tertibini esten çıkarmaylı tuğanda. Bukhara tertipteki okuatkan namazımızdı, okuatkan ibadatlarımızdı, kılıvatkan mehnetlerimizdi, ata babanın mehnetlerini çok kılıp almayla. Ya falançı yerden kelgenleri, bu yerde arkanday yerden var da. Arkanday yerden saltı var, arkanday yerden ürp adatı var. Elbette biz Orta Aziyeli özümüzün atalarımız. Mına oşol İmam Bukhariler, mına oşol İmam Tirmiziler, mına oşol İmam Maturidiler, mına oşol İmam Saraksiler, mına oşol İmam Siraciddin Al-Oşi aleyhi rahmeler, mına oşol kişiler жазып ketken kitap, mına oşol kişiler bizge bağıttap ketken jol menen oşol joldu bağıttap жүрөбүz турганда. Oşon üçün özümüzdün bağıttığımızdı, özümüzdün bağlılığımızdı, özümüzdün kada saltımızdı jogotposton, özümüzdün din tutu adebimizni jogotposton ketkenge hareket kılaylı. Albatta dağın aytam vakitni tekke getirbeyli tuğanda. Her bir vaktimiz ganimet. Az ile vakt 4 gün je 5 gün, 4 gündün tegedeginde. Bugün 4 olgan bolsa 4 gün vakit kaldı. 8'inde jıla turgan bolsak şu. Al jagına jıla turgan bolsa al jakta 3 gün. Жалпысынан 7 күн же 6 күн вакытыбыз калды туганда. Ошон үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк ибадатты кылып, көбүрөөк тавафты кылып, көбүрөөк өткөндөрүбүздүн арабагына умра бадалдарды кылайлы. Биздин жамаатта көп келгенден бери bir күн дем алдык окшойт мен билгенден умра бадалды толук кылып атышат. Эми атабыз бар, апабыз бар, чоң атабыз бар, чоң энебиз бар, тайтабыз бар, тайнебиз бар, айтор өткөндөрүбүз көп. Kele almakan kancaları keçe SSR'nin kıyınçılığında bu yerlerde körüye kaldı da bunu oşulorga bağışlap her bir umra bedellerimiz oşul insanlarga bağışlap dua kılsanız inşallah kabırda siz benim bizge dua kılgan bolsa öte jakşı olur. Aqulu qawli hada ve estağfirullah li ve lekum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun ala murselin elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. رضينا بالله تعالى ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Жараткан Аллах мына ушул жерде айтылган хадистерди, аяттарды кылгуучулардан кылган аят хадистерге амал кылышардан кылгын я Роббел Аламин. Я Роббел Аламин бардыгыбызды мына ошол Ханафи мазхабтын матында акыйданын бекем кармоону бардыгын насип кылгын я Роббел Аламин. Мына ошол имам Бухарилердин, имам Тирмизилердин, имам Азам Абу Ханифа рахматуллаху алейхтердин жолун жолдоп жүрүүнү бардыгын насип кылгын я Роббел Аламин. Adaştırmağın bizde ya Rabbel Alemin. Namazımızga, ibadatımızga, zikirlerimizge bekem kılgın ya Rabbel Alemin. Jalkoluktan, acizliktan, kevdeylikten özünü sakların ya Rabbel Alemin. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar bi rahmetike ya Allah.